Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sino yung kopi ta, Bapak? Iya. Sabi ang kadale. Pacapuran jam aku ke belana Pak Sirwan. Alhamdulillah. Kamu tuh dalit pengennya. O tiga man nyepi wijatan deh kita. Lapisar angke kebolana nenena. Ipidia si balagipar. Tabelo belajar kelompok. Oh, alhamdulillah kasih kalau mak guru. Banyak deh gak pelewita ya kalau lo Pak Joka. Lo tiga sih. Angke ronangi. Joka sih. Melawi duit. Tapi dengan walangi. Oh iya, anak-anak air duit banget pigau. Tau bakal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana Ki Dinda? Dari jalan-jalan teh Kanda. Kebetulan lewat Kak di sini tuh jadi langsung ke sini Kak. Gelap juga kan tadi? Ya, begitu memang Dinda. Yang penting tidak segelap masa depan tak. Daripada berdiri terus Dinda, ayo duduk ya. Ayo. Sakit juga kakiku berdiri wah. Sebentar Dinda, saya ambil makanan dulu. Silakan Kanda. Alhamdulillah, kata si Andre. Tapi Dinda, sadar Andre ke sih. antri-antrinya togi ya. Kamu aja make Kanda. Syukur nih toh. Pana aku boleh sapa ke Andre. Di sini segaga wah. Aku nih. Andre ka Kanda. Silakan. Kanda, belum boleh Kanda. Jam berapa? Oh iya pala Dinda.
Hati-hati Kasih, gitu. boleh? Iya, Kasih. iya, hati-hati. Hati-hati tuh ya, nanti gamaki coki yolo. Wah, kandai mau pak bituk bitau sih. Mak. Mak. Pak. Pak, Iya. engke sedih anak tak melo timpa tangga. Ya ro anak-anak. Termalah lempen nih pinang kemak di bola. Paruja-ruja bawang. Apa di ngombok. Iya anak-anak. Gue batur ngatung kariu malah lempen nih. Dia agak nih seki mataku. Kan jaga sih Pak Maki tuh. Terlele-lele sepuluh pada cindolo. Iya aja rata bang. Anak-anak. Dia kan anak kemakan tuh suka nah. Adek kok. Adek kasar. Anak-anak. Ada iya. Aja menjauh nak. Mak, saya ki tapi suruh kamu adik bapak. Adek kok. Bapak, anak tak kasih. Adek kok. Adek kasar. Lo kayak gini kasih anak tak bapak. Ada nu pikiri kiro. Anak nak urani mua. Itu na capu saya kelengan anak makin ero. Kido nama tu paku alina. Tolong na balik matiin ro bapak. Iya boleh. Adek kok. Adek kasar. Aja menjauh nak. Wah, saya ki tapi suruh kamu adik bapak. Waalaikumsalam. Salam. Neka tuh, Iya, sejarah. buka mau itu biaya tengah ya, dia tuh nata kuncing. Lo kok itu lana? Itu dana. Iya pecah. Macam nak kemana ada tuh modelnya mu? Boleh kan bola di setengah ban nih kak. Kenapa suruh kak mak dek? Cocoknya. Metang-metangnya dia tuh ceramah kayak itu dan. Oke. Iya pecah. Oke.
Magamit to kombo. Polengan na ni ko turujuk kawan ni kak. Pas ku unangi milo mak dek puli anu lo bola itu. Oh. Le suruh kak mak dek. Mau puji-puji mito, Pak si pang paku aku tuh. Ika aja tuh tuh caca na. Na puji mo to ampe na menarik ko make tu. Asa ja Sony meto na paudak ko anu bapakmu napa ngajari ko. De jemaring kalinga. Aga beton ne rujuk kawan ni. Pak Joka Sali tuh Joka Weni. Misa mo ya sa juk kawan ni. Tuh Pak Joka Sali tuh Joka Weni Bo. De guna ni itu. Iya pak. Minumnya mah kamu minumnya mereka mak dek tapi mereka juluk cina apa nama kanja aku tuh. Salah ku. Engka satu tahu rujuk kawan ni tapi engka tujuan na. Aga memang tujuan na mo juk kawan ni. Lo tau masih puluh-puluh. Ai de na cocok. Degahan na cocok na make je lo si puluh-puluh nge. Apalagi angkat biasang are-are koro. Aku runtuk ka bala koro. Madani. Tomatonmu si malah susah. Iya. Salamat kak jero aga jero waktu pulau ke sih. Rasul kenapa ngajari ko tomatonmu? Pakuan iro. Lisu na peng lo bolamu Bo. Dia tuh nanu ko jeta mutamu lisu no. Wah mito muka kasih. Cari bahagia jarong. Boleh jok kawan ni. Kok gitu dan. Nek, Mana kau jago? Dari cari kau ke bapakmu kan? Iya memang ajak mpigo memang ke anu ya ke rumah jaina ajak nama lalu ni mau lisu dengar aku. Hah? Adeko. Dek tu lah caca kau mau tahu mana kau nak pergi mau tu. Ya anu ni pe mau main tu aku tu ni. Kau mana ni lisu tu memang lisu bola mana? mito muka mak dek. Ay dek tu selalu telepon pi bapakmu tu. Ya Sakam kau haka apa nak? Dek kami kalingar di rumah ni makada. Yang penting na rube ke dona. Mito kan ni pagasagasa bapak kisah. O tolpo gini tarik na. Ha? Atau nantar ko bapak no mulao. Ha? Tapi iya tojik salah pak na tanggapan ni karyo. Iya, iya harus salahmu. Harus ko kuat mulai bapakmu supaya mengerti wi. Ha? Aja na tapunan ni, aja na anu ini lagi. Iya pak agak sendiri lah. Maksudnya pertemu. Iya. Oh iya, Apa niyam itu salah tuh? Pakai ni pala ya. Apa ni season no? Baju pemurah Pak. Itu harga apa no? Dia tuh. Cocok nih. Tangan sama Tindra. Iya baca. Alhamdulillah. Lama nak. Kasih mah. Hero ni ada daku kui di desa mata-mata pak dikit tidak mah. Melu dampung mah. Awe wijaku. Maka tu ki mungkin dah tahu. Kalau bapak mau minta. Masa gimana lah tu? Melu dampung apa? Atas sifat-sifat ku ni pak. Melu dampung apa?
Ita kak jolo. Mau po ka termake do makoro. Wajar apa? Susah kali gua. Ero ya. Kusuro ko sa libulay. Bakit mo sa lito? Dan aja kalau caca nak sipak mo. Narapi mo tumo. Matuan atu. Ang karuan rin pada mitang manang niya. Okay. Dia pagagama dia cengak ketungan na. Ya ku ikut terima si Pak Makwa tu. Magen matuan Andri munyi. Baja senga dia. Iya galoyolo. Makmu giloyolo. Atau kemasamangan makmu loyolo. Sementara Andrimu dia pagamis yang ketuntungan na. Nih ku terima si Pak Makwa mo. Baga nih kasih Andrimu. Iko may turan nuwa matu selai karena. Iya Pak. Kalau dampung ya guys. Melo matoka tumita ko. Matoka tumita ko pada nak na to ito. Karo anak natin matula lamanang eh. Dewi lo mita ko salah. Karo anak natin matula lamanang lo to kami ta kumakuro na. Mapamula magkukuin ha. On robolan wa. Iya Pak, iya. Aja masih paman corona. Iya Pak. Tolin ditama deh patulang kan Andre. Tama no nak, tama no. Oli mana ni Andre mu? Oli mana Andre mu? Tama no nak Andre.